Ngiyabingelela Memelo, ngiyabingelela emsakazweni, ngibingelela bonke abantu, ngibingelela isizwe simnyama, ngibingelela iNingizimu Afrika yonke. Lo khulumayo omi phambili kwabantu mabelana bile emzini wendoda uthi pasinanyama esikhoneni sadileka. Isigodo somlakazi ngobe konselodika lothethile samanda waseqompolo zemnyama seqompolo zemhlophe bathi sehlula manje sehlula amadoda alisho umuntu masamdabukela ngazamqhoma ngoba simthanda. Odabuka lapha eKhabonina kakhulu endabeni zasemzumbe ngithwala esiphofu phansi kwenkosi ubheka izizwe uMandlandulu uThuli. Ngidlangizane benje khona ngokhula ke ngasengikhulele eThekwini ke ngisimo sokufunda ukuthi ke iTheku kuphela Memelo indawo yokuphithizela. Indawo ephithizela kakhulu abantu nabo bonke abantu abazi ukuthi impilo isheshe ifinyelele khona. Ngiyabingelela nje kakhulu bonke abantu ukuthi hallo sanibonani, bingelela nabangibukayo ekhaya lapha yana ugogo umama ubaba ngithi qoqanani nje nonke nihlangane nihlale phansi nilandele namhlanje ukuthi nathi inkulumo enhle ezikubantu kakhulu ukuthi amandla lawo sokhuluma ngawo asemazile namandla asolwandle. Ngiyabingelela. Ngalele ekhaya njengoba ukhona nje nosaleko 101.9 wena link yethu hotspot radio 12345.com. Njengoba sekashilo nje yena ke uDr Ncanane ukuthi nje sikhuluma ngamandla amanzi, sikhuluma ngamandla asempophomeni, sikhuluma ngamandla aphethwe ibona amanzi ngoba ngabe ulwandle ngabe impophoma. Dr Ncanane sifisa ukwazi ukuthi kahle kahle uma sikhuluma ngempophoma sisuke sikhuluma ngani? Uma ngabe sikhuluma ngempophoma Memelo masizokubeka nje kahle kubabukeli bonke balalele nabalalele emakhaya sikhuluma ngomthombo ongasho umsebe welanga. Impophoma amanzi asuke edilika aqhamuka phezulu asuke eqhume edwaleni or isiziba esuke sihamba size sidilike phakathi kwamantwana la esuke sihambisa khona bonke abantu abasuke benenkinga emanzini empophomeni ukuthi umuntu uhamba uyofaka empophomeni. Impophoma kusuke kwamanzi asuke eqhuma njengomthombo. Amanzi agobhoza ubusuku nemini ngesikhathi abantu belele wona lowo manzi awathuli ayagobhoza ngakho kuthiwa umthombo ungahle futhi into engapheli. Yes. Alright, akusithathe nje uphinde usinabise khona uma sikhuluma ngolwandle sisuke sikhuluma ngani ngoba we here to talk about amandla empophoma kanye namandla ani olwandle. Yes. So konke lokho uma siphendula amanzi ne. Yes. So right now we want to understand the theme of ulwandle ukuthi uma sikhuluma ngolwandle sisuke sikhuluma ngani. Okay. Uma ngabe sikhuluma ngolwandle sikhuluma ngamanzi, sikhuluma ngomfula omkhulu. Uma sikhuluma ngolwandle, ulwandle kusuke kuumfula omkhulu. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayalwazi ulwandle. Ukuthi ulwandle umfula nje omkhulu, yonke imfula ekhona iziziba, impophoma, imngeni ihamba yonke lo mfula la iyophelela khona iyophelela kuphi olwandle. Ingakho kuthiwa ulwandle umfula omkhulu waseBhekesana ngoba ulwandle lisuke likhulu ilona lisuke liphethe sonke isisekelo somhlaba ngoba njengoba siyiNingizimu Afrika sikhona sizungezwe yilona ulwandle. So ulwandle ila esihambisa khona abantu abasuke beneyinkinga, abantu abasuke benemithwalo, abantu abasuke befuna ukuyolungisela izinto, ila kusuke kuphumule khona ngisho abantu abadala ngoba makuphuma kufanele awulanda idala kumphoqa ukuthi lokho akahamba ulwandle. La ufika khulume khona kahle nabantu bakhona bakubo lokho bekuyimfihlo kaNkulunkulu nezidalwa abantu abangasekho nezithunywa zezulu kanye nezidalwa zezulu. Alright, Dr Ncanane, uma sibuye laphana empophomeni sike sizwe ukuthi uma umuntu empophomeni kumele aphathe imali emhlophe ukuze laphana afika anikele ngayo. Ungakwazi ukuthi usitshele imfihlo esuke khona behind le mali emhlophe ukuthi umuntu asomela iphathe uma empophomeni and kungani ukuthi kubalekile ukuthi umele iphathe lo mali emhlophe? Masibeka nje lokho sibeke kucace kubantu abantu babe nolwazi olufanele ngoba abantu abaningi bayayibuza ukuthi why makufanele kuthiwa angiyempophomeni ngiphathe imali yokunikela. Ithi impophoma umfulo osuke usehlane ngoba usehlane kunemkhuba or kunemlingo masibeka sithi kunemagic yemfihlakalo yakhona futhi mangabe uphathe imali emhlophe lokho kusuke kubiza ukuthi kufanele lo mali wena uyokhunga
inkosi yakulowo ndawo. Uma sikhuluma ngempophoma yonke impophoma isiziba kusuke kunenkosazane imfihlo imimoya yakhona ehleli khona le ebizwa ukuthi wena mangabe uzokwenzela izinto kufanele kube nemali ozoyiphosa lapha emanzini emhlophe yokukhunga amandla nezidalwa ekuyizona ezihleli ngendawo ozekuzona ubese wena uyi-introduce kuzona ukuthi wena ungubani wakwaSibanibani uhamba nabantu bani abangasekho abawobani njengoba ula uzokwenziwa ukuthi uzogezwa uzohlanjululwa uzolahlwa la empophomeni. So lokho kubizwa ukuthi akube nemali emhlophe wona ozofike unikele ngayo lapha ukhunga amandla nokukhunga nokuthela kuyona inkosi esuka phansi lapha emanzini empophomeni engamele impophoma esikise kuyona wena. Kuyenzeka Dr. Ncane ukuthola ukuthi ngiyaziphumela with abangani bami siyela waterfall. Angithi uma siphuma asisho ukuthi impophomeni. We just say ukuthi siya waterfall. Njengoba abantu bakhohlwe ukuthi still impophoma mhlawumbe siyilaphana ko Pinetown naku Kloof lapho ke uma ngithi ngiyayiphumela mhlawumbe ngiyongcebeleka. Kuyenzeka yini ukuthola ukuthi ke ayikho yini inkosi yamanzi njengoba suke singena uma singcebeleka sihamba lapho ku-hiking up until sifika laphana kwimpophoma singafaki nanemali emhlophe. Kuyenzeka yini lapho engisuke ngifika khona njengoba kusuke ngenzekile lutho kumina uthola ukuthi sengiyayithola sengiyacela noma sengiyabika na uma kade ngizele ukuthi nje kade ngiyikhiphile nabangani? Isimo esifana naleso isimo esihlezi sikhona because ukuphuma nje ube ne-off nabangani bakho like i-picnic or tourist mhlambe nisendaweni ethile like example nayi Pinetown Pinetown ne-Paradise yes Paradise Valley abantu bayahamba lapha aba-tourist abantu ba-picnic nabangani kufike kosiwe kubraywe so kodwa maniqhubeka nje nilula ngezandla niyathola ukuthi lapha kunempophoma phansi. So wena-ke njengomuntu osuke wazi ukuthi njengoba impophoma siyazi ukuthi abantu abaningi baney'nkolelo la msakazi ezingefani. Omunye umuntu akakholelwa ukuthi uma ngiyikhiphile nabangani bami so sekubaluleke kakhulu ukuthi sekufanele uma ngifika empophomeni noma ngihambe ngaze ngafika empophomeni olwandle kufanele ngiphose imali. So ngike ngikubeke nje lokho ukuthi-ke kuyisimo sona esibalulekile uma kuwukuthi uqondene nokuthi uye emanzini or uye empophomeni ngaphandle-ke uma ukuthi nje ngiyikhiphile-ke nje ngokuthi-ke ngishawa umoya nje mhlawumbe ngithuke senifike empophomeni mhlawumbe seniyibhukudela or niswime wathi but-ke kuba inkinga khona kakhulu uma uwumuntu onemoya onabantu abadala onesiphiwo ngoba ungayithuka mhlawumbe ususana khona lapho ngoba ngesikhathi ungene ey'ndaweni ey'kanje iy'ndawo ey'serious ingakho kubalulekile ukuthi akube nemali ukuze ucele kuqala ukhunge inkosi namathonga ney'ngelosi ney'thunywa ekuyizona ey'sekele lo mfula ngoba nawe unabantu ohamba nabo bangathuki sebekubizela khona la emanzini. Wena ma ufike lapho indawo ekufanele siyihloniphe. Mina nje ulwandle ngiyahlonipha ngisakwazi ukuhamba ngithi ngiyobhukuda June 16 mhlaka 1 January 25 angisaya ngoba indawo yasesawo. Yes. Ngibona kanjani ke Dr. Ncane ukuthi mina kufanele ukuthi ngiye empophomeni or kumele ukuthi ngiyogeza empophomeni njengoba usuke wanamba kabanzi before ukuthi umuntu onjani. So ngibona kanjani lokho kumele ukuthi ngiqale mhlawumbe ngiyohlolelwa ukuthi lo muntu omlungele yini ukuthi aye empophomeni and umuntu onjani okufanele ukuthi ahambe empophomeni. Ngike ngakubeka kakhulu nalokho ngikhuluma nje ku-live ku-Facebook ngikhuluma kwi-interview ngithi abantu into ebalulekile ukuhlola qala. Ayikho into ebaluleke njengokuhlola ngoba ukuhlola ikona okwenza ukuthi wazi ukuthi into zakho zineplazime khona. So umuntu uma efike kumina kudokotela uNcane ezohlola ezobhula ngithola ukuthi lo muntu kufanele ngimyise empophomeni esiwashweni kufanele lo muntu ayogeza. Into yokuqala ngifike ngenze-ke ukuthi ngimcontact ngihlole then ngibone ukuthi lo muntu kufanele ayolwandle or lo muntu kufanele aye empophomeni or lo muntu kufanele aye ezibeni bese lo muntu ngimthatha ngimsemanzini or ngimsezibeni or ngimsolwandle la into zakhe ezofike ziqaqeke khona. So lokho ukuthola ma ufike kudokotela ufike enyangeni ufike egobela wafike wagulela wakutshela ukuthi wena kufanele ukuthi uyiswe emanzini uyoqaqwa izinto zakho ngoba amanzi sikhuluma la ngepower yasemanzini yabona ipower yamandla ngoba noma ngabe kuthiwa ushawa nesichitho like example umuntu osuke nekulawo lamanzi amnyama emanzi amnyama asuke enza into zakho zingacaci but uma sithatha nawe sikise emanzini sifike sikufende olwandle siphathe
sibiza abantu abadala bakini laba kuyibona abahlele emanzini siyababiza labo bantu sibageze sibahlambulule phezulu kwegazi lakhe into zakho eqaqeke eqhubeke uqala ukuyibona ukuthi into zamanje engathi zine-forward engathi ziyasukuma engathi into zami ziyaya phambili ngoba usuphuma phi emanzini le power esuka isemanzini iyona efike yenza into zakho ziyenzeke ziye phambili ngolwandle nangempophoma. Dr. Ncanane siyakuzwa nje sibisise wena umsakazo womoya FM 101.9 njengamanje nje namlayelo khona lapha ekhaya sikhuluma ngawo-ke amandla empophoma sikhuluma ngawo amandla olwandle kodwa ke inombolo elula kakhulu 0796 or 0792677019 othi nje ngiyiphinde yona inamba kunomsakazo womoya FM 101.9 it's 079 2677019 for the last time at 079-267-7019 yona inamba nje ungasendela yona i-WhatsApp message i-WhatsApp VM okanye nje usifonele kuyona khona lana kumoya FM 101.9 usho nje wena mlalelo khona lapha ekhaya ukuthi uvo lwakho ngabalithini kulolu daba amandla empophoma amandla olwandle ngiyenzeka ukuthi uhambile wayelwandle ongakuthola ukusizakala ngiyenzeka ukuthi uhambile empophomeni walonze njengoDr. Mina ngifisa ukubuza ngisekhaya ukuthi kubaluleke ngani ukuthi ngiphathe amakhandlela uma ngiya khona empophomeni why kumele ukuthi ke okay sengiphathe umnikelo khona abantu abazobuza njengamanje ukuthi kubaluleke ngani ukuthi ngibe nekhandlela before ngingene empophomeni ikhandlela lisuke liphethe usuke ikhandlela symbolize ini before ngene kuleli pophoma. Ikhandlela libaluleke kakhulu umsakazo ngoba ikhandlela lona lisuke lisikhanyiso ilona lisuke lisikhanyiso futhi ikhandlela manje mhlophe lisuke limvulandlela ngoba bobheka ukuthi ikhandlela libaluleke kakhulu ngoba even kuthiwa ekhaya kwehla amanzi amnyama kwadlula umuntu emhlabeni kufanele kume ikhandlela ngoba ikhandlela ilona lisuke lisikhanyiso sokuthi lo muntu noma naye ngabe kuthiwa amsekho kanye nathi kodwa lekhona ingozi yakhe ayibe sekukhanyeni angadukelani nekhaya so ikhandlela ilona libalulekile lenza ukuthi mawuthandaza kulona ucela ilona likwazi ukudonsa abantu abadala ilona likwazi ukudonsa ithunya ilona likwazi ukudonsa ingozi yakho le kuyona ingozi esuke iphethe inhlamba so ikhandlela nje leyisibani sokukhanyisa ngoba ngisho kuthiwa kuhamba ugesi ekhaya bobuka ngoba ikhandlela libalulekile likwazi ukukhanyisa nje kuthiwa ugesi awukho kodwa liyakwazi ukuthi likhanyise lime nje njalo isibani yabona ugogo wami wathi mehlabelelo ngokuyisawoni athi isibani sami sovutha njalo athi emoyeni athi siyovutha njalo so ingakho ke kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu uma efika ezobhula kuvela ukuthi fanele kube namakhandlela esiyokukhulekisa ngawo olwandle sikucelise omunye kuvele imhlophe omunye kuvele ublue omunye kuvele ugreen omunye kuvele uyellow lelo khandlela lisuke selehliswe umoya uNkulunkulu esembule ngathi lona kufanele sikuncengele ngalo ngoba shuthi lona elizokwazi ukumelana nesibopho esisuke siphezulu kwempilo yomuntu. So kumuntu onjani Dr. Ncanane uma kuukuthi nizohamba kuthiwa ke njengamanje wena mamelo kumele ukuthi uhambe uyothola indwangu yellow and blue ukuze ukwazi ukuthi imele idala zakho nesiphambano ngemumva ukuze ukwazi ukuthi uyogezeka ngayo empophomeni so umuntu onjani loyo osuke embathiswe lo jazi leli ngabe wonke umuntu kumele ukuthi ahambe lo jazi ngiyebona futhi nabanye abantu behamba namajazi ayingwe emabalabala abanye baba namajazi ablue nawo imbali yahlukahlukene so uma ungasichazela usingabeli kabanzi ukuthi imaphi amajazi kahle kahle umuntu asuke embathise wona and kungani ukuthi lo muntu asuke embathise lawo majazi asuka kumele ahambe nayo ukukhuleka ngawo empophomeni. Yabona mangikubeka nje iqale kuthatha memelo ijazi lisuke likhomba inkinga esuke umuntu abhekene nayo ijazi lesiprofetho ijazi eleyinkinga isiprofetho umuntu osuke eleyinkinga osuke kufanele ancengiswe ngalo uma ngabe uneyinkinga into zakho zingahambi kahle or uyagula or uyacindezeleka or into zakho nje zimnyama kakhulukazi umuntu osuke ke ehlushwa nayo imoya yabantu abadala nomuntu osuke ebangwa nayidalwa mhlawumbe abantu abadala bakini la uzalwa khona olubanga zidalwa zabomalume wakho or mhlawumbe uzaleke phezulu kwekhala komalume nalo ikhala komalume liyabangwa so lento ihamba ibe yiphuthe ehlala kuwe ubusuba neyinkinga uthola ukuthi manje mawufika kuthina uNkulunkulu ehlisa ukuthi no lokho ake ngithola ijazi eliblue or ake ngithole indwangu eyelo or ngithola ijazi eliyelo labantu abadala
njalo kuncengwe ukuthi abantu abadala abehlisulaka phezulu kwakhe kube nesidalwa ekuyisona isidalwa esizombathiswa kuwe sigqokiswe lengubo isuke kuyiyona ngubo esiprofito ekuyisona siprofito esuke simele impilo yomuntu ukuthi lo muntu ngabe kuthiwa into zakhe zibopheke kangakanani kodwa uma sekunembubo umuntu ayihlisayo yona ngubo ekwazi ukuthi imelane nempilo yomuntu umuntu aqale azibone manje ukuthi angisawo esikoleni like example ngeke ngakhulekisa umntwana use high school ufunda standard 8 ngamkhulekisa ngejazi eli-green and yellow ngamthatha ngamusa emfuleni ngamkhulekisa ngoba ngambona ukuthi kubangwa ngabantu abadala kunenhlambuluko phakathi komndeni wakubo komalume wakhe nomndeni wakubo lezala khona kodwa indaba yasuka ngabazali bakhe so manje lo mntwana usethola inhlambuluko angayazi kodwa uma afika kimi nje ngimkhulekisa ngaleli jazi ngoba ilona manje sengicela ukuthi uNkulunkulu alibambe zonke lezi inkinga lilwisane nazo inkinga aphile lo mntwana limele manje ngaphandle kokushisa ngokuchitha isikhathi Dr. Ncanane asike sihambe siyobheka laphana khonale ulwandle yazi njengamanje besakhuluma sinaba kabanzi ngayo impophoma ukuthi impophoma wasichazela kabanzi wasinamisa ukuthi umuntu okumele ukuthi empophomeni kungani ukuthi aphathe imali emhlophe wasichazela ukuthi kumele ukuthi asuke khunga inkosi yamanzi siyikhona ngaleso sikhathi waphinde futhi wasinabela kabanzi ukuthi umuntu uma ephethe isibani sokuthi akhanyise isibani kuyinto ukuthi kukhanyile konke osukwenza ngaleso sikhathi njengamanje uma sibheka laphana ulwandle kunomuntu ozothi mina Dr. Ncanane kwathiwa ngihambe ngiye olwandle just because ukuthi mhlawumbe ngakhipha isisu just because ukuthi mina ngihlambulukile umuntu onjani kahle kumele athathwe ayise olwandle uma ngase nje ukuthi usinabele ngakho umuntu osuke isolwandle umuntu osuke uhlandlulwa umuntu osuke yogezwa lelo thunzi lisuke libonakele phezulu kwakho ukuthi unesimnyama ungabe umuntu owathethekelwa isisu ungabe umuntu owashonelwa ungabe umuntu owabulala ungabe umuntu onethunzi lasekhaya ungabe umuntu nje osuke naye nesimnyama sokuthi into zakhe aziphambili umuntu obangabantu abadala umuntu onemoya isangoma siyayo olwandle sohlandlulwa imoya noma abe umuntu uvaleke nomsebenzi wedlozi uyisangoma wathwasa kodwa naye mase simthatha sesiyomsolwandle simhlambulule ngokuthonga basolwandle into zakhe iqale iqaqeke ivuleke umuntu ohlushwa abantu abadala umuntu othi nginamaphupho ngihlezi ngiphupha kuthiwa ngiyolwandle nami ngiziphupha ngisolwandle lokho kusuke kubiza ukuthi akayisolwandle ngoba futhi kunesibusiso nepower yakhe kufanele ukuthi amoyilanda olwandle njengoba sizokhuluma la ngamandla olwandle namandla empophoma ukhona umuntu ophiwe nophathisiwe ukuthi yena into zakhe ziyoqaqqa impophoma amandla empophoma khona umuntu ophiwe ukuthi into zakhe nazoqaqqa amandla asolwandle so yinto leyo ukuthi angiphendula ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi abantu bayiswe empophomeni so ukuya olwandle soyiswa isimo esuke sifana naleso kakhulu kumuntu osuke nesimnyama umuntu osuke ethi cha into zami zimnyama nomuntu osuke waphikwa mhlambe wazalwa mhlambe isibongo sakhe akasazi ukuthi ngwabani isibongo sami kodwa ngazi ukuthi mina komalume kakhumalo kodwa ubaba banibazi ukuthi ubani uze washona nomama bangitshelanga ukuthi ubaba ngubani kodwa nomuntu mase simthatha simsolwandle sifike simnikele isolwandle simgeze simhlambulule nomuntu osuke ethi into zami azilungi ulwandle nje ilona oluqaqa kakhulu ibopho ngoba wonke amathonga abantu bakithi asalala uthule lomhlaba la bephelele khona bonke baphelele olwandle ngemelo baphelele olwandle Dr. Ncanane kuneyodaba esike saluzwa nje osematheni izinto ezisuke zenzeka ezweni saphile laphayana the trending news sike siwathole laphayana ukuthi abanye abantu uthola ukuthi abantu bayaguliza abanye abantu bayasala olwandle mhlawumbe ubona ngani ukuthi ngabe lolu lwandle lolu lufanele yini ukuthi ngimfake umuntu ngimbabhadise oba lifanele ngimfake umuntu ahlanzeke ngaphandle kokuthi aze athathe ulwandle and uma umuntu lumthathile ulwandle kuye kube khona nenkolelo ezithi umuntu usuke ehambile abantu bakubo wahamba ohlala ngaphansi kwabantu umhlaba uhlukene kathathu what can you say kulokho ukuthi umhlaba uhlukene kathathu khona umhlaba uphezulu phakathi nendawo nongaphansi nalokuthi abantu njengoba sihlangabezana nezimo zokuthi umuntu
ahambele ulwandle ukuthi umuntu wakubo usiyathola lapho seshoni lapho yahambisiwe wahamba wayogezwa noma wenza ukuthile wena-ke Dr. Ncanane ubona ngani ukuthi lo muntu lolu lwandle sekufanele ukuthi mina ngimfake lo muntu njengamanje khona olwandle? Ngithi mamelo bangabe ugobela uyinyanga bangabe umthandazi uma ngabe uzoyisa umuntu olwandle nawe njengomthandazi kufanele ukulungele. Into yokuqala kufanele ufaste kufanele ulinde. Uthandaza ukhulekele ukuthi uNkulunkulu ngisize umkhanyiselo ngiphamane ukuthandaza ngiyofaka abantu bakho emanzini. So ingakho kuthiwa mawuthandaza iba nezinto ezilayo nalo umuntu osuke yofakwe emanzini lokho kusuke kubiza ukuthi naye akazile alinde amzilo wakwabo akhuleke nje kube nezibalo umkhulekela zona zonke yocela ukuyiswe emanzini. So isiyangenelela imali lemhlophe yokunikela memelo besikhulume ngayo ukuthi ibalekile ngoba sesiyocela ukumfaka lapho olwandle but mawufika olwandle libe lidimwe uthola ukuthi ulwandle liyagcinwa liphakama ulwandle amagagasi liye phezulu kufanele ucele ngoba thina njengabathandazi njengabalaphi besintu esaphiwa ukukhuluma namathonga kithi asala laphansi othuli lomhlaba kumele sikwazi ukucela ngoba ulwandle kufanele ukhulumise ngoba ulwandle olwemfihlakalo ulwandle lwezulu ulwandle lwabantu abadala abangasekho lwamathonga yonke imoya memelo isolwandle kunabantu abaphiwe ezulwini imimoya namanje sabaxakile edinga ukuthi bawukhulunyelwa nolwandle. Uyalizwa kunabantu abadinga ukuthi uyokhulunyelwa nolwandle njengomuntu nje onamathenda wayiphambili amathenda kodwa uthola ukuthi amathenda abantu ukuthi kunemoya lo yasolwandle kodwa mina isolwandle into zakhe zoqhuma. So besikhuluma kulo mbuzo okubade ubuza ukuthi ke ubonakala ngani ukuthi umuntu angeniswe olwandle kuyazisho khona ukuthi ke usengangena sekumlungela ukuthi akangene olwandle. Uma ngabe ngesikhathi enikela ebiza amathonga kube wande ewabikela ukuthi sengifikile sengila uyalibona ulwandle ukuthi liyahlehla ngesikhathi sekhupha amagagasi ulwandle lisuke likhomba intukuthelo ngoba wonke umuntu usuke kuney'nhlambuluko ezinye zindala ezenzeka before ekhaya ngesikhathi eqale emaphambili kolwandle babuzana ukuthi hawu nansi indodana kaSibandako nangu umzukulu kabani usenda bese kuba namacala avukayo ngesikhathi anikela ecela ethamzile emacaleni nasenhlambulukweni kodwa ngizocela ukukhanya endleleni yami niyanikela mina ngumntwana ngizelwe anginacala bese liyehla ulwandle ngoba lusuke linabantu abadala bavuka phansi emanzini deep down phansi emanzini basukume bame phezulu kwamanzi ngesikhathi bembona ngoba bakuzwa eqhamuka ukuthi la kunomntwana wethu odla bese kuba nombamba. Yiyo-ke lento sithi kufunakala amakhandlela okuncenga okuthandaza kufunakala imali yokunikela bese kuba nempepho umxhumanisi. Engaba Dr. Ncanane laphayana uma kuthiwa umuntu singiyakhona-ke laphayana kuyimpophoma kanye nolwandle kuthiwa umuntu uthathwe inkosi yamanzi kuthiwa umuntu uthathwe ulwandle uhambile wayothwasa emanzini uzobuya kuthiwa lapho umuntu uhambile wayophila ngaphansi uzobuya engekho manzi abuye nje oyena nje besuke ehambile. Do you believe in that? And lokho kusuke kwenziwe yini ngabe kuyisiqiniseko esingakanani lokho ukuthi kuyenzeka noma mhlawumbe kwakuyinto enzeka emandulo noma namanje kusuke kusenzeka yini ukuthi umuntu ugcine lapho umthwasise kuthiwa nje wena uzohamba uyothwasa udele uyothwasa inkosi yamanzi noma uyothwasa emanzini ngaphansi noma kuthiwa uzothatha ulwandle uyothwasa lapha ngaphansi uma usubuya uzobuya nje womile unkwe lufike futhi ulwandle luphinde lubuyisele lapho ukhona noma inkosi yamanzi ngaphandle kwempophoma iphinde ibuyisele. Ingaba wena ungaqinisekisa kangakanani lokho ukuthi uyiqiniso? If nje ngizobeka lokho impossible ngempela kubalekile kuyiqiniso kakhulu futhi elimsulwa ukuthi ulwandle liyabagwinya abantu. Uyazi kunomfundisi wethu beseNtuzuma lento yenzeke this year I think it was January, February, March, April, May labo May angisakhumbuli I think it's May if I'm not mistaken. Kunomfundisi nje bekuthiwa umfundisi uSibiyo beyisayo uhambe yofaka abantu olwandle. Oh yeah. Azange zabuya olwandle. Wangena deep down bese ngisho ngithi kuney'nhlambuluko namacala afika avuke bese kuba nempikiswano kube khona abantu balini abangasekho abathathu kube khona abathi cha kangathathu kuningi okusamhlalela bathi abanye ngeke kulunge masingamthathi yena akathathu omunye ugcina ngempela lumgwenyeni
omunye uthathwa inkosi, omunye kube ubona kwakhe yena wakhe amatsala wenza ngoba yiyo lento ethi umsebenzi nawo edlozi uyahlonishwa. Alright. Ngoba lokho kwakho ukuthi isibusiso esisezandleni zakho sikwazi ukuwela nakubantwana abasuke bezolashwa la ekhaya. So iyabagwinya ngempela inkosi yamanzi, omunye imshaya ubuchopho, omunye imthathe sekuvume nedalwa ngobona komuntu. Ingakho kufanele ukuthi wonke umuntu ahlambuluko, wonke umuntu ke akulungele ukuya emanzini ukuze angayithole esesogibeni. Yes. Bese kuba ke nabantu ke abanamacala nabanezikweletu ekuyizona ezibabizele entwasweni, ngoba ukuphiwa kahle kahle kwabantu akukazi kwafane zulu. Kulo muntu onemoya emkhulu ebiza ukuthi akekho umuntu elithi idlozi lakhe malibheka libona ukuthi angakwazi ukulandela izicelo zalo ezisuke zifuna lithanda ukuthi limthathe lona liyomthwasisana ngokwasemanzini ayodla umphando kodwa ayidlele phansi emanzini ngokwemihlakalo yabantu abadala. Ebese kuya ke seqediwe lapha emanzini ngosiko futhi lakhona olujulile olobefuna umuntu oyisangoma ohlambulukile ongenawo ugcobe edlozini. Abantu abathathwa ulwandle, abantu abasuka abanye beney'nkinga zomsamo, abanye abantu abasuke benamacala bona ngesikhathi beyolwandle, ngoba ulwandle luhlambulukile athathi nombani. Ulwandle luyadinwa, ulwandle akusiyona indawo yokuthi ungangena futhi uphuzile utshwala ngoba liyakuthatha futhi uma waphila, ngoba ulwandle azwanga umuntu osuke ephuzile onotshwala ngoba izinto ey'mbili lezi ey'ngafani. Uvele nje abantu bendle caca ukuthi manje liyagwinya lakuthatha ulwandle liyahamba. So liyabathatha ulwandle abantu memelo ngendlela esuke ngempela selithukuthele amacala ikweletu lento esikhulumayo, nabantu abenza izinto beyifihla basebesolwandle. Kudinwa inkosi yakhona, inkosazane, kudinwa inkosi yakhona elisithathu ugcina usumnikele ngoba lukuthatha lana ugwinya mhlawumbe manje ukuthathela wazophuma emndeni noma uyophuma eSouth Beach la suke seliyomdedela khona utholakala lapho usushonile usumhlophe qwa. Just to wrap up our show for today, Dr. Manane, for the last question, before you give us your social media handles and also in number kade kuzobhezwa umuntu kade ezokhipha isisu kade ezohlambululwa lapho olwandle ophumena nani kumele nje uphele ngakanani mina uma ngiyithosa lo nkukhu ngidla uma ngiyithatha ngaphakathi mina ngibona inkukhu ukuthi sinenalithi noma kwenzakaleni kumele nje uphele ngakanani mina ekade ngaziyo ngizokhishwa lo bhadi lelo sizokhishwa kumina ukuthi mhlawumbe ngigule noma ngithathe lo sisifo. And once again usazophendula lo mbuzo lo mfisa ukwazi again ukuthi if ever ke sengithathile lo nkukhu leyo ngayiletha la kumina sibona ukuthi abantu lapha emabhishi bakhuluma kakhulu ngeindaba zama-land pollution. Nenza njengenyanga ukuze nikwazi ukuthi nibhekane nesimo sa-land pollution uklina lapha nisuke nikhona kuba sonke isikhathi angithi niyangcoliswa ukhishwa inkukhu ukhishwa amakhandlela nayo yonke leyo nto echithwa ulwandle. So nina yini eniyenzayo ezinyanga ukuze nikwazi ukuthi nihlangabezane nento yokuthi-ke we doing the land ukuthi ibe clean ngaso sonke isikhathi our environment ukuthi ibe right ngaso sonke isikhathi. In fact eqinisweni umasipala nje kakhulu le government kamasipala wahamba wanama-complain kakhulu ngama-traditional herbalist ukuthi ayinqandeke lento ukuthi kugcina kuba ney'nkukhu ey'hlatshwayo zisale lapho olwandle. Uyabona nje like la eSouth Beach ngeke uzungene uphethe inkukhu kunama-security la. Yabo kune-security guard esuke izobheka ukuthi yini oyiphethe bakugada futhi kumele bakubone uphethe inkukhu ngoba yilento yokuthi bafike bayinquma iy'nkukhu bese beyishiya kanjalo. At least-ke uma uyiphethe inkukhu uzohlambulula umuntu ngoba thina amaZulu thina nje emnyama inkukhu makhunta baphatha inkukhu ayogeza thina njengoba siyisizulu siyindlu emnyama siyindlu kwashaka kade ingane kasenza ngakhona kacatshwa kade ngezulu indlu kohlangana umhlabathi ubhejana liphuma esiqhubula umdlokomba ngokudla amadodo magela uzulu sigeza ngenkukhu kuhlambulula okuhle kuthina okwegazi nenyongo. Ikona kuhlambulula kwethu kwamanye insiko namanye amazwe angaphandle bona bahlambulula ngempande abanye bahlambulule nje ngeqanda phew iqanda the egg. Yes, bakugeze nje bakuhlambulule nathi siyageza ngoqanda
nobisi bese kuba u2 we Coca-Cola or restaurant kuya ngokuthi kupho kwehlisiwe but masibuka ukuthi lento yakhe idinga ukuthi sihlambulule ngenyongo ufika nenkukhu but masisolwana fanele ke sigcine singumgodi phela or ke siyinqume sifake eplastic silahle somewhere ngoba sibalekela ukungcola yabona ukungcola cleanliness ukuthi indawo yethu phela la sifike sikhuleke sithandaze khona siclean la emzinyatha yabona is next to godness kakhulu like la emzinyatha sekunabafana nje abangamapharana mawusuku yogeza abantu seke clean ngendlela esimanga babusha nezihlahla kuclean nje uyabona ukuthi uclean umzinyatha ukuthi uyafika yabona sekunesimele yabona ukuthi manje nawe kuzokwenza nasengathi manje nakho kuzogcina kungasenzekile kanti nokuzokwenzeka ngani ngeCleanliness so lokho ke isime kufanele ukuthi thina sisigweme sisiavoide njengabalaphi bendabuko njengabalaphi besintu ukuthi la sisuke sisebenza khona indawo yethu ayihlambululeke ihlanzeke ukuze inhlanhla isimukeleke endaweni eclean ngoba phela sangenwa amanono masikhuluma ngomndiki nomndawo nobunono sikhuluma ngomluzi sikhuluma ngomnono idlozi lomndawo idlozi lithanda into eclean ehlanzekile mina ngihamba namanono ngihamba nomndawo uyangibona nje njengoba ngihlenda ukuthi ke cha ngihlanzekile ngiclean ngezekile ngezwe amanono asemfuleni. Thank you very much, Dr. Nxanane kona umsakazo my FM 101.9 mlaleli nje khona lapha uyasithola ku 0792677019. Let me just repeat again the number 0792677019 and uyasithola ku my FM 101.9 and once again yona ilink yethu hotspot whether the radio 12345 nangena iwebsite yethu myfm.co.za kamandla kumamela zonke kodwa nesibonga kakhulu kuyena uDr. Nxanane ukuthi sibe naye njena namhlanje uLwesithathu mhla 15 September 2021. Dr. Nxanane utshela nje abaleli ukuthi utholakala kephi uma abaleli nje bekufisa ukuthi ke nje bahlangane nawe beze nje bazokwazi ukuthi bakhulisane nawe bahambe baye empophomeni bambolwandle bahlolele bahambe nje bawulungisa inkinga zabo kephi la bangithola khona. Ngiyatholakala endaweni yaseNanda ngisenanda la ngikhona Monday, Tuesday, Wednesday ngisuke ngisenanda, Thursday and Friday ngisuke ngiphezulu endaweni yasetafuleni emasayithini amasha lapha endaweni ezinhle ehlala abantu nje bonke mangithi emasayithini etafuleni ngisuke sengiqedile nami but ke Monday, Tuesday, Thursday ngisuke ngikhona ngisenanda, Wednesday ngisuke ngisenanda endawo Tube Village abantu bayazi ke ngishuta ngena ku YouTube channel yami athi DR Nxanane Nyanga uyawathola lapha yana ama video nithola lapha information yonke ama details zami khona ngatholakala nje kuma platform Facebook ngiyatholakala ngepage multi charts Nxanane ngithola mo DR Nxanane ngiyamthola njengoba namanje ngibukeli nomlaleli engilalele engibuka lapha ekhaya sikhuluma ngamanzi ukuthi ke ngiyatholakala kakhulu ku TikTok nje uthenge DR Nxanane Nyanga uyamthola ku Twitter, Instagram ngiyatholakala inamba engitholakala kuyona ngitholakala ku 081 377 64 07 081 377 64 07 Vodacom number uthi 060 89 4 2 0 0 8 060 89 4 2 0 0 8